A ke o amohela ngwaneso ka hara channel ena moo re buang ka ditaba tsa thuto ya mareka. Ke o amohela ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Kajeno re tswela pele kgaolonyana yana ya boraro ho mareka kgaolo ya boraro temana 13 ho ya temaneng ya 19. Kajeno lena re nka thuto ya bobedi ho thuto yane e leng ga etsa ka nako e ketang ho feta re ntse re balana palo ena ya mme thuto ena e re leng ho yona kajeno ke ya 25 ke ya 25 karolong ya pele ya thuto ya rona re ile ra bontsha ha Jesu a nyolela thabeng a fihla kgetha teng a imamella taba ya ho kgetha ba 12 a bile a ba kgetha ka jole ne re tswela pele ho tloha tabeng yona e motho a ka botsa potso ya hore na ke hobane mareka ile a kgetha a ile a bolela hore Jesu o kgethile ba 12 mona Jesu o haha hodima motheo wa modimo hore ebe ke batho ba 12 o haha hodima motheo wa modimo ntatai o a senga o theile motheo wa modimo ntate e ne le hore meloko e 12 ya Jakobo e leng Israele e tlabe e ba yona e leng yona morumo wa modimo lefatsheng. Empa meloko eo ya Israele ya ka nako eo e sitile hore e nke mosebetsi ona borumwa ka nepahalo. Mona o hata taba tsa motheo, o haha motheo ona wa Israele e motjha ka ho kgetha barutwa ba 12 bukeng ya tshenolo. Tla fumana ho ngotswe ditaba tsena bukeng ya tshenolo, ho ngotswe taba tsena mo di fumana ho tshenolo kgaolo ya 21 temana 14 e re lerako la motse le na le metheo e 12 eo ho ngodilweng ho yona mabitso a ba apostola ba kwenyana ba 12 ke itse ke tshenolo kgaolo ya 21 temana 14. Israele ntjha ke kereke ya morena Jesu e entsweng ka batho ba hlahang merabeng e mengata ya lefatshe. Ha se bane be leng bana ba Jakobo fela, mona ke merabe e fapafapaneng e etsang kereke ya Jesu Kriste lefatsheng. Ha Jesu Kriste a ba bitsa a ba kgetha, ona sa shebe tshobotsi le hore na mang o etsa eng hakalokalo, empa o ne a kgetha bao a tla haha Israele e ntjha ka bona. Ba bang e ne le batjhei ba ditlhapi ba bitsitsweng ditlhaping moo ba ntse ba sebetsa mosebetsi ona oo. Ba bang e ne e le ba lekgetho jwalo ka Levi e ne le motho e leng tsamaiso wa lekgetho. Simon e ne le mozelote, bazelote e ne le party e neng e sheba hore tokoloho ya Israele e tla etsahala fela haeba ba ka nka dibetsa ba lwana. O na shebile taba eno. Ke kgola le mona o tla hlokomela hore ha esale le ntse tsamaya le Jesu ntse a kentse sabole ya hae selateng. E ne le motho a ntse a nahana hore topollo ya Israele e tshwanetse ho itle ka arms struggle kapa ka tshebediso ya dihlomo. O na dumela hore ka nnete Israele e tla lopoloha ha ho ka etsahala dikgoka ka ntwa. Ke hona moo a tla tswa ho etsa ka ntwa kgahlanong le mmuso wa Roma, ke hona moo ba tla tswa ho etsa. Thomas yena e ne le motho ya hlokolosi haholo, a neng a ipolella hore yena a ke ka dumela fela tjena. O tshwanetse a bontshise ntho e mokgodisang, a bona ntho e mokgodisang pele a ka dumela. Batho bana ba sa tshwane ho hang ka dimelo. Batho bana bao Jesu Kriste ba bitsitseng e ne se batho ba tshwanang ka dimelo ho hang. E ne se batho ba ka sebetsang mmoho ka tsela efe kapa efe ka lebaka la dimelo tsa bona se fapaneng. Mme empa
Jesu a ba bitsa, mme ha ba bitsitse a ba boloka mmoho. Ba bolokuwe mmoho ke ho dumela ho Jesu Kriste. Ba mmoho ba sa tshwane ka lebaka la ho dumela ho Jesu Kriste. Kereke ya Morena Jesu e tla ba mmoho. Kereke ya Morena Jesu e tla ba mmoho sa tsotele dimelo tsa ditho tsa yona. E tla ba kereke mmoho ho sa tsotele hore na dimelo tsa batho bana ke tsa mofuta ofeng, ha fela ba bolokile tumelo ya bona ho Jesu Kriste. Tumelo ya Jesu Kriste e tlama ditho tsa kereke mmoho. Modimo o entse batho ba sa tshwane, mme ho ntse ho se moo a reng motho o tshwanela hore a tshwane le e mong. Ha hona moo a laetseng hore motho o tshwanetse a tshwane le nyeo, a tshwane le e mong. Batho ba ntse ba le jwalo ba sa tshwane. Le jwale matla a bona a bonahala hona ho se tshwaneng hwa bona. Ke batla o e tshware taba eo moruti wa heso, hore matla Modimo a bonahala hona ho se tshwaneng ha bona. Ke ntho eo re ka ra bitsang homogeneity versus heterogeneity. Ntho tse pedi tseo di tshwanetse hore di tsamaye mmoho. Ho tshwanetse hore haeba re bua ka puso, re mmuso ha ba tsamaisa mmuso, ho tshwanetse ho be le bohanyetsi. Bohanyetsi bo shebe dintho tseo ka tsela e nngwe. Bohanyetsi bo sheba ntho yana eo e buang, ba e sheba ka tsela e nngwe hore na lehlakore le ho ka ba jwang. Ho tshwanetse ho be le heterogeneity ho se ka ba fela homogeneity. Ha re ya temaneng ya 14, temaneng ya 14, ha qeta hore ke o fe selelekela sena ka thuto ena ya bobedi, kgaolong e tshwanang yana ne re ileng ra enka ya kgaolo ya boraro, temana ela ho fella ka temana yana. Temana 14 karolo ya teng e re hore ba be ho yena, mme a ba rome ho bolela evankhedi. Ha re nke mantswe ana hore ba be ho yena, mme a ba rome ho bolela evankhedi. Ke batla lentswe lena, ba be ho yena, ba be ho yena. They should be with him. E le hore ba tla ntshetsa pele, e le hore ba tle ba ntshetse pele mosebetsi wa hae ka morao ho lefu la hae. Ba lokela hore ba hle ba be le yena, hore ba tle ba tsebe hore ba kgone ho tsamaisa mosebetsi wa Ntate Modimo, mosebetsi wa Jesu Kriste lefatsheng. Ke taba ya pele hore ba be le yena, ba mo mamele, ba ithute ho yena, ba ithute ho yena. Buka ya Diketso tsa Bapostola kgaolo ya 4, temana 13, ho bontsha hore batho ba ile ba hlokomela ba neng ba ena le Jesu. Taba ya temana eo e be tjena, ha re shebe ke itse Diketso kgaolo ya 4 temana 13, e be tjena. Itse ha ba bona ho tia ha Petrus le Johanne, athe ba tseba hobane ke batho ba sa rutehang, e le batho fela, ba makala, mme ba lemoha hobane ba kile ba tsamaya le Jesu. Petrus le Johanne ke batho ba tsejwang motseng bakeng tseno hore ne se batho ba ileng ba ya sekolong, ha ba se batho ba rutehileng hakalo. Empa mesebetsi eo ba ileng ba e etsa, ba ile ba re hobaneng batho bana ba le ka mokgwa ona. Ba ile ba makala, empa ba tseba hore hana ba ile ba tsamaya le Jesu. Moruti, moreri, le wena mmoledi, le wena mmohi, wena ya rutang, o ruta, o rera le ho bolela lentswe la Modimo setjhabeng hobane o mo utlwile. O ruta, o rera lentswe la Morena Modimo, o bolela lentswe la Modimo hobane o utlwile Jesu. Ha o no sa mo utlwa, ha ona letho no ka la bua, ha ona letho le ka tsang ho le bua, ha ona letho le ka le rerang.
mme o ruta ke itse o ruta bile o bolela ho thwe bolella batho ba Modimo setjhabeng hobane o ile wa mo utlwa ha a bua. O mo utlwa kae? O mo utlwa ka hara lentswe la hae Bibeleng o e balang, o utlwa lentswe la hae, mme ke lona lentswe leo le utlwang ebileng jwale o le fetisisang ho batho ba bang. Jesu o qadile ka bao ba 12, qadile ka bao ba 12 ha esale a ntse a tswela pele ho bitsa, ha esale a ntse a tswela pele ho bitsa le ho kgetha ba tla ntshetsa pele tshebeletso eo lefatsheng e sita le kajeno. Mohlomong wena ya mametseng thuto ena ya kajeno lena o ye mong wa bao a ntseng a tswela pele ho mo bitsa, o ntso le ye mong wa bao a ntse a tswela pele ho mo bitsa le ho mo roma hore o bolele, le ho roma hore o bue, le ho roma hore o rute. O bolele evankhedi ke taba tse molemo, ho bua ditaba tse molemo. Ha ka bitsa baruti fela, ha bitsa ba hore ba bitsang baruti leng baruti bo ba tsebang, ha ba bitsa bona fela, empa e sita le ba boledi bareri ba lentswe, empa hape o bitsitse motho e mong le mong ho nka karolo ho evankhedi e hore evankhedi tle anele lefatshe lohle, e leng hore ha se taba ya bontate baruti ena, ha se taba ya bareri ena, ke taba ya motho e mong le e mong. Re itse hore ba be le yena mme a ba rome ho bolela evankhedi, ha re ya lentswe lena la hae ho bolela evankhedi. Hona ke hore ke ho etsa batho ba tsebe hore Modimo ke morena wa tsohle, ke morena hodima maphelo a bona, ke morena ho ntho e nngwe le nngwe re bonang lefatsheng leo re sa e boneng, ke morena ya phelang ya teng ka mehla. Mme batho ba tshwanetse ho tseba taba ena, ba tshwanetse hore o e bolele hore batho ba tle ba tsebe hore ba etse taba eo, mme batho ba tle ba phele ha ba fela ba dumela ho Morena Modimo, ba phele ka ho dumela. Sena se etsuwa ke polelo ka lebitso, se bolelwa ka polelo le ka diketso. O tshwanetse hore thuto ya hao e fetolang batho e be ka dipolelo le ka diketso, batho ba bone seo se etsang. Ha re ya temaneng ya 16, temana ya 16, ke Simone eo a maikeleditseng lebitso la Petros. O mo file lebitso hore ke Petros, ke hore lefika, ke hore lejwe. E le ha supa hore ka thuso ya Modimo Petros o tla tia jwalo ka lejwe kapa jwalo ka lefika, ho sa tsotelle dikgaello tse itseng tse nang le tsona, empa Petros o tla fela a tie, a fete a be jwalo ka lejwe. Petros o fetse a bontsha ho ba lefika kapa lejwe le tiileng. Bona di-evankhedi tsane tse qetellang, e seng di-evankhedi, empa mangolo a Petros a na qetellang ka Bibeleng Testamenteng e Ntjha. Ehlile monna eo o natihile, o na etelletse pele kereke Jerusalema. Ha re temaneng ya 17, bara ba se a duma. Bana ke bao Jesu a ba ekeleditseng lebitso. O ba ekeleditse lebitso e ne le bara ba Zebedia, ba neng ba ile ba amohela pitso ka letsatsi lane leo ba neng ba siya ntata bona dihlaping mmoho le basebeletsi ba hae, ya ba latela Jesu, hore ke bara ba se a duma.
o re ke Baraba ba seaduma. E ne se batho ba bonolo, Baraba wa babedi ne se bana ba batho ba bonolo ho hang. E ne se batho ba ka qhekellehang ha bonolo, bana ba sa qhekellwe. Bona se bolelwang ho Mareka kgaolo ya 9 temana ya 32 ka bona batho ba na tlo go shebe taba tsa bona. Ha se batho ba neng ba le bonolo ho hang. Batho bao Jesu wa bitsa ba kenya ka hara ba 12. Re itse temana kgaolo ya 9 temana ya 32 ha re imamele. Jwale Johane a bua le yena a re, moruti, re bone e mong ya sa re lateleng a latela a leleka batemona ka lebitso la hao, mme re mo hanetse ka hobane sa re latele. Re bone motho e mong ka mona a ntsa a leleka batemona ka lebitso la hao. Rona re mmone tabe re mona ha etsela re mo hanetse motho eo ka hobane sa re latele. Ha re shebe hape ho Luka kgaolo ya 9 temana ya 54. Barutwa ba hae bo Jakobo le Johane ya re ha ba bona ho ba re, Morena, na o rata ha ka re mollo o thewe lehodimo o ba tjhesa jwalo ka ha Elia e entse le yena rona. Ho hang banna bao bana ba sanke tjotjo. Ko ntho e mpe ne le ntho e mpe. Ha ba e bona fela bana ba tle ba acta. Mona bana ba tle ba re jwale e seng jwale re kope hore mollo thewe lehodimo o tjhese batho ba. Jesu ona antse a bontsha hore ka dimelo tse batho ba leng tsona ba tshwanetse batle ba ntse ba na le dimelo tsa bona tse fapafapaneng. Fela Jesu o tseba hore a lokise bona batho bao ka dimelo tsona tseo tse ba nang le tsona. Ngwaneso e ratehang, ha ile hantle kereke ya ba hloka batho ba tshwanang le bana. E le ho hlekwe ho hloka toka le hore dintho di se tlohele fela di otlolohele tsamaiso ya kereke ya evankhedi. Ho hlokahala batho ba tshwanang le bana kerekeng, batho ba be teng ba boulelang bohlweki, ba tsetselelang ho hlakile ho lokileng kerekeng. Ke batho ba bohlokwa batho ba jwalo. Le ha ba le jwalo e le batho ba jwalo, le ha ho le jwalo ho ntse ho hlokela hore ba hlahlojwe, ba laolwe. Hobane ha ka ba tsamaya fela e le batho bano ba bohlokwa bana ba ka senya kereke. Ba lokela ho banne ba laole e se re mohlomong ha ka ho etsa jwalo ya ba senya kereke ya Modimo. Jwale Jesu o na ntse ba thiba. O ile ke la ba la re mollo theowe. Ba le seleng batho bao haeba ba ntse ba leleka batemona ka lebitso la ka le selang. Batho ba jwalo tsebe ba ntse ba sebetsa ona mmuso wa ka o ke leng ho ona. Ha re shebe temana ya 18. Simone Mokanana ha ile hantle taba eo motho o ka nahana hore o tla re ke motho wa Kanana. Ha o bolele hore Simone ona etswa Kanana, empa e ne le setho sa sehlopha se neng se ipitsa ba Kanana. Batho bana ba ke Bazelote ke batho ba neng ba re ehlile ho hang re tla lwantsha ditaba tsena tse re di bonang tse seng hantle, re tla di mmuso ona wa Roma re tla o diketsa ka dintwa ka ntwa ya rona. Ke batho bao ba ne ba shebile pholo ya bona ka tsela e sa tshwaneng le ya batho ba bang. Bona bana ba shebile pholo ya bona mmusong wa Roma e tla tliswa ke dikgoka. Le ha ho le jwalo, Mareka ha re bolelle hore na Simone o ile a nna tswela pele sehlopheng seo se a dumelang ka morao hore a dumele
ho Jesu Kriste na ha bolele mareka ha o ne e fumana taba eo, empa o tla sheba ha o sheba diamfankgeding tse ding o tla fumana hore tsatsing lane leo Jesu a nang a tshwarwa ka lona e hlile ha ba etla ba fumana hore hela batho bana ba se ba hlile ba tlo tshwara Jesu ya ba Simone Mozelote ena Petrus a bantsha sabole selateng a bela kgatha tsebe ya morao wa mopriste e moholo a mo kgaola tsebe hang ha botsa le Jesu a kopa ke batho ba jwalo he ha re shebe temana ya 19 Judas wa Iscariot mona teng ho bolellwa moo a neng a tswa teng o na tswa motseng o bitswang Keriote motsana o mong o kwana Judea. Ba bang boholo ba batho bana bao ba bitsitsweng bana ba hlaha tulong ena ya Galilea tulong ya Kapernaum bakeng sena. Jwale e ne le yena fela nang a hlaha motseng wa Judea. O ne a ena le mekgwa eo ya ho ikutlwa o na le mekgwanyana ho ikutlwa a sa phutholoha ha kalo ha na le bana ba tswang Galilea. O na ntse a bona ile ka ke mokgelonyana mme e be le diketso tsa hae ne di tle di bontsha e le mokgelonyana ona ikutlwa eka le mokgelonyana. Jesu ha bitsa batho ha kgethe le gona mang o tswa kae mang o hlaha kae o hlalla lapeng le feng kapa le jwang. Potso ke ena eo hangata batho ba botsa ebe Jesu o mo kgethile hobane Judas o bitsitswe jwalo ka ba bang ka sepheo se le seng le bona. Sona sepheo seo se Jesu a bitseng ba bang ka sona le yena o bitswe ka sona. Jesu o mo bitsitse hobane o na ena le makgabane ka ona a ka tseba ho ntshetsa pele mosebetsi wa Jesu Kriste lefatsheng. O na lokolohile jwalo ka mang kapa mang, empa o sebedisitse bolokolohi ba hae hampe. O la sebedisa bolokolohi ba hampe ka ho ka ho leka Jesu. Ha re lemoheng hore bolokolohi bo bongata haholo kerekeng bo ka kenya motho tsietsing, ba bangata tsietsing. Bo ka kenya letsoho ho senyeng mosebetsi wa Modimo. Bolokolohi bo boholo bo ka senya mosebetsi wa Modimo. O ka fumana sa tseng na kereke ena o santsane ya pele kapa ha e pele na. Bolokolohi bo boholo ha bo ya lokela ho be jwalo. Enwa bolokolohi ba hae bo sebeditse hampe e leng Judas ya ba o eka Jesu morao wa Modimo. Ha ile Jesu o na sena molato ha mo kgetha hobane Judas o na fela ka o tshwara hantle mosebetsi wa Modimo wa Jesu Kriste. Jesu ha ana molato ho mo kgetha, o na bona makgabane a motho ya ka tsebang ho ntshetsa pele mosebetsi wa hae. Empa motho enwa o la dumella Satane ho bapalla kelellong ya hae. Ha motho a dumella Satane ho bapalla hloohong ya hae kapa hloohong ya hae mona ke moo dintho di senyehang. Ha re emise mona ngwaneso ka nnete ke a leboha ka thuto ena eo re qetellang ka jekulena karolo ena re tle re ye thutong e latelang ho e leng hona ke hore Jesu Kriste le kajeno o ntsa tswela ho bitsa banna le basadi ho kena ka hara tshimo ya hae ba bolela evankhedi. Jwale ho bata ka ba o tjhesa. Kgotso be le wena hle ngwaneso, Morena Modimo be le wena. Ena ke thuto ya 25. Kgotso.